Duš kakšen štrudel. Stop, please. Jih postavlja, ko prije Eko odzad. To so individualci, ne? Jaka? Čakaj, ma kdaj bo potanulo, da je ta glavna... 4 uri. In koliko je zdaj ura? Ne vem. Zdaj 2 ura komaj. Ja. Ma ob 4 uri štartajo od kje? Kje bojo ob 4 uri, tle? Ja.
che addirittura scavalcando tutte e due e portarsi. Voilà.